Assalomu alaykum. Ne qildasың ya? İkinci serası mı? Ya bu жерде toz utasan mı? Bu жерде не қылдасың? Karantinde toz tutuldu. Ушинтип өткөрөсүңөр кайра эле. Андан көрө келбей эле койсуңар дейм да. Sen şu videonun elige şahit etti. Тозу аркага кайтарбайсыңбы? Же Valla propuslar var. Öğretasın mı? бардыгында пропуск бар экен да? Аны көрдүм да. Ушинтип өткөрүп өткөнсүңөр да. Жакпады бул. Немени жоюш керек экен болбойт. Bak giyim lan.